Mwiriwe tariki 26 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2026 ngaho da igihugu cy'Uburusiya cye kimaze igihe kinini ryanganye n'igihugu cya Ukraine ng'ivy'intambara baje kubisoza urugamba rutarangira barwita urw'imbwa bo bagiye kururangiza ng'intambara y'Isirayeli akadomo nta gusangira n'udakoramo yego Ukraine yihagazeho ngariko nivyine uwa nyuma nivyine umutawo Zelensky nashaka ari bahungira Uburusiya buramanutse n'imbaraga nyinshi zidasanzwe Orshnike misile satani kabiri ndetse na bya misile bikomeye cyane birenze kinzale ndetse na skandale nibyo yagiye gutangira kurashisha igihugu cya Ukraine mu buryo bw'imbaraga. Kirimbuzi nayo ivuzweho Uburusiya buteguje kurimbura Kyiv, abanye-Ukraine ngo bahunge bagende vuba na bwangu bave mu birindiro zose barimo muri Kyiv kuko ngo ibintu bagiye gukorerwa na kasamutwe. Uburusiya bugiye kugaragaza imbaraga zabwo. Putin asabye za ambasade zo muri Kyiv gufunga bagahunga byihuse cyane bakarekura ibice byose bari gukoreramo muri Kyiv bakigendera kuko icyo Putin agiye gukora ni igikorwa kiremereye uzacyumva wese amatwi azacura injereri. Yarababwiye ati urugamba n'urwacu no kurusoza n'ibyacu Kyiv tuzayitikura tuzayemeza abandi batinywesha bati ntago muzabishobora ntago mufite ubushobozi bwo kubikora ni mufite ubushobozi bwatuma ibyo ngibyo bibaho ahubwo mukwiriye guhagarika intambara. Putin arabareba arabitegereza ati ndabazi muzabibona umunsi nabikoze muzamenye neza igisobanuro cy'intambara turwana muzamenya ko turi Abarusiya tutaragafuka imvugo rimwe ndaje mbikubwire. Hanyuma Zelensky we yiyamirije Uburusiya muri intambara ng'ibisasu bya Russia ni ishyano rikomeye bari kwica abasivile bari kwica inzirakarengane Kyiv bari kwigira umunyota bari kugira ahantu hatagerwa bari kwagira ahantu habi cyane kandi ng'intambara ikwiye kurangira. Ukurikije igihe urugamba rwatangiriye mu mwaka 2022 ukageza magingo aya ibice byinshi bya Ukraine byo mu burasirazuba byarigaruriwe Uburusiya burabigenzura 100% ndetse bisa naho Uburusiya aribwo bufite igice kinini cyane muri Luhansk, Donetsk na Zaporozhye. Utwo duce twose kutugenzura Ukraine ikabisigaranya agace gatoya ibiri gutuma Uburusiya buvuga buti okay ntabwo tuzakomeza kurwanira muri kino cyerekezo n'undi dutumike tukigenzura byuzuye ahubwo reka dukore intambara tutere mu gice cya Kyiv aho tudafite ubugenzuzi Kyiv tuyishegeshe barangize babone neza igisubizo. Aha depo zirimo intwaro zatanzwe n'Iburengerazuba bw'isi ba Leta Zunze za Amerika n'ibihugu z'Iburayi ku ruhembe rw'imbere izigomba kuraswa n'igihugu cy'Uburusiya ngo bahagarike Volodymyr Zelensky agasuzuguro ke ndetse no gutera akageri kwe babishyire hasi nyuma y'igitero yagabye mu Burusiya bibasira shuri bibasira ibirindiro bya gisirikari banibasira agace gakomeye cyane ko muri Russia ahantu Uburusiya bwese buvuga buti iri ngiri ni ikosa rya mbere mwakora mu mateka yanyu iki mukoze muzakicuza. Nje kukubwira iby'urwo rugamba ariko nibyo muri Iran ntago zarangiye urakomeza kubikurikira. Reka ngo ikaze cyane ku musozo jewe umuhungu wa Kamanzi w'Uruwande ikaze nk'ibisanzwe kuri mwese. Vladimir Putin yirateguje igihugu cya Ukraine ndetse nabiyemeje gufasha Ukraine ko nta kabuza intambara zayitsinda babigira idaga ntibavyemera ariko yabwira yuko uko byagenda kose bagiye kuzamanza bamenye imbaraga z'abanyaburayi n'imbaraga za Amerika hanyuma akikora utuntu twabo. Mwarabuze ngo Vladimir Putin ngo yatsinzwe intambara arabareba akabaseka. Uyu mugabo agitangiza urugamba akabona abanyaburayi n'abanyamerika bahagurutse yamenye neza ko agiye guhangana nabo bose icyarimwe. Ibyo guhita tsinda intambara za ku kanya ahita bireka ati katurwane tik-tak nibyo biraza kudufasha kwigarurira uduce tunamenyeraho ubushobozi bw'ibihugu zo mu Burayi ndetse na Leta Zunze za Amerika ngo dutanye mu mitsi cyangwa se tugiye mu mirwano ninde wakocora undi. Uragira ngo Uburusiya ntabwo bwabize ntabwabamenye nta ntwaro n'imwe nziza yera yirabura batahereje Ukraine hari yuzi nta ntwaro n'imwe nta gifaro na kimwe nta ndege keretse F-35 zitakoreshwa ariko F-16 zagiyeyo kandi nabo Rusa nabo ntibigeze bakoresha S57 yabo bivuze ngo ni kimwe ku kindi
ariko ubundi bwoko bwose bw'ibikoresho kugeza kuri misile za skandale M cyangwa se scalp ebyiri zo ku ruhande rwa England n'Abafaransa na skandale M y'Abarusiya byose byawiraga ku mirongo y'imbere ku rugamba, ugashyiraho ndetse na za misile zikomeye cyane zoherejwe n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nubwo Volodymyr Zelensky yanasabye Tomahawk missile ariko zo ntibazimuhe, izindi zose yarazikoresheje. Bivuze ngo ku mirongo y'imbere ku rugamba hafi 70% by'ibisasu biremereye by'abanyaburayi n'abanyamerika Putin yabonye imikorere yazo ndetse anabona uburyo yahangana nazo, mu gihe yabibonaga naho yasohoye uburinzi bw'ikirere bwa S-500 bivuga yuko ubu nta misile nta buryo na bumwe ibihugu z'Iburayi bifite Putin atangana nazo. Yes, bashobora kumukocora ariko nawe ashobora kubagira nabi bakabona ishyano riremereye cyane mu gitero baba bagiye guhangana nawe. Duhere kuri iyi nkuru rero ivuga yuko Putin atanze umuburo agasaba abantu kuva muri Kyiv byihuse bakirukanka. Abanyamerika bategetswe kuva i Kyiv aka kanya. Ni umuburo uteye ubwoba uturutse mu Burusiya ugera kuri Donald Trump. Nubwo akomeje gushyikirana hagati ya Moscow na Washington, Vladimir Putin arasezeranya ko aragaba ibitero bikomeye ku murwa mukuru wa Ukraine Kyiv. Araza kugaba ibitero bidasanzwe. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yavuganye ku telefone na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Marco Rubio ku ya 25 Gicurasi, aho Lavrov yamenyesheje Rubio ko Moscow izatangira imirwano ikomeye ku bigo bifata ibyemezo, anasaba Amerika kwita ku kwimura abakozi bayo ba diplomasi nk'uko byatangajwe na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga y'Uburusiya. Ati mutwara abantu banyu mavananga. Ubutumwa bwatanzwe nyuma yuko Minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'Uburusiya itangaje imbere ko hari gahunda nshya y'ibitero bikomeye ku mujyi wa Kyiv, harimo ibitero byibasira ibikorwa remezo bya gisirikari bya Ukraine mu rwa mukuru, n'ibyo Moscow yavuze ko ari ahantu hafatirwa ibyemezo bya gisirikari, kandi bivuga yuko harimo n'abanyamahanga bajya gutanga ramforo kuri Ukraine gufata ibyemezo cyane cyane by'ahantu bagomba kugaba ibitero. Uburusiya bwavuze ko ibitero byari biteganijwe ari ukwihimura ku gitero cya Ukraine mu karere ka Luhansk. Moscow yavuze ko icyumba cyo kuraramo cyari gitero mu gihe Ukraine yavuga ko yari yibasiriye ikigo cy'indege zitagira abapilote z'Uburusiya yarasaga muri Luhansk n'agace Uburusiya bwambuye Ukraine kuri uyu munsi kagenzurwa n'ingabo z'Uburusiya. Nk'uko byatangajwe n'isomwa ry'ibiro ntaramakuru z'Uburusiya, Lavrov yaburiye ku bitero byateguwe kandi bihoraho kuri Kyiv, anavuga ko na ya Minisiteri y'Uburusiya ivuga iby'intambara intumwa za leta nazo ziri muri karere ka Ukraine zigomba kuva muri uyu murwa mukuru wa Kyiv zikataha. Iki kiganiro cyabaye icya mbere abayobozi bombi bagiranye kuri telefone kuva ku ya 5 Gicurasi, ubwo bivuga ko baganiraga ku ngamba zo guharanira amahoro hagati ya Amerika n'Uburusiya, cyane cyane baganira kuri Iran. Abayobozi ba diplomate y'Iburayi batangaje ko nabo baraguma i Kyiv nubwo Moscow yatanze ultimatum cyangwa se umuburo, bakamagana icyo bita ko ari ugushaka gutera ubwoba no gushyira Ukraine mu kato. Katarina Mathanova ahagarariye umuryango umwe w'Iburayi muri Ukraine yavuze ko iki gikorwa ntawe kigiye kubera, muri make ibikorwa zabo muri Ukraine batagiye kwihagarika, ntago bagiye kuva muri Ukraine. Ibyo Putin ari kwivugisha ngo abisumve wenyine ntago bazavayo. Yanditse kuri X agira ati turaguma muri Kyiv, turaguma muri Ukraine. Mu itangazo rya Minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'Uburusiya yasabye ko abanyamahanga barimo n'abadiplomate bava muri Kyiv, banasaba abasivile ba Ukraine kwirinda icyo yise ibikorwa remezo bya gisirikare n'ubuyobozi bya leta ya Zelensky, kwirinda kwegera ibiro bya leta, kwirinda kwegera ibigo bya gisirikari, kuko Putin avuga yuko cyangwa se leta y'Uburusiya itangaza yuko ibyo giye kuba intego yihariye yo kuraswaho n'igihugu cy'Uburusiya, ari ahantu hagiye kugirwa target ho kuraswa ibisasu biremereye. Muri make bati banya-Ukraine kazi, mwirinde kwegera ibigo bya gisirikari, mwirinde kwegera inyubako za leta, mubijye kure, mubigendere kure, akaga kagiye kubazira ku rwego rukomeye, akaga kagiye kuziriza inyubako, ikizima nuko mwakigira ku ruhande mukabona ko mwakiza ubuzima bwanyu. Hanyuma nk'uko bitangazwa, Putin babitangaje nyuma yo kugaragaza neza ko afite ubushobozi bwo gutikura Kyiv igahinduka umunyota. Mu ijoro ryo ku 22 Gicurasi, indege zitagira abapilote zo muri Ukraine bakozagabye igitero ku kigo cy'amashuri kiri i Stonibarski mu mujyi uri muri Luhansk Oblast, uyigaruriwe n'Uburusiya kuva mu byumweru bya mbere by'intambara yuzuye. Moscow ivuga ko abantu 21 barimo abana bishwe n'abandi benshi barakomereka muri icyo gitero. Ikavuga ko icyo gitero cyagunze inyubako yegereye ishuri rikuru rya Solenska Pandalojka
ndetse igarasa n'ingo z'abaturage zo hafi aho ngaho. Kyiv yanze icyo kirego bayishinja yivuga ko atari byo, ivuga ko amakuru y'Uburusiya ayobya kandi ishimangira ko Ukraine ikurikiza amategeko mpuzamahanga y'ubutabazi yibanda gusa ku bikorwa remezo bya gisirikari ngo itarasa ku nyubako zikoreshwa n'abasivile. Nyamara Moscow ikavuga yuko igitero cyakozwe n'igihugu cya Ukraine ari igitero kibi cyane cy'injyandamuntu kibasiriye abasivile, cyica mu buryo bugaragara kandi ari igitero bakoze nkana mu kwibasira rubanda, mu kwibasira inyubako za basivile, mu gushaka guhitana ubuzima bw'inzirakarengane muri kariya karere ka Ukraine ka Luhansk kigaruwe n'igihugu cy'Uburusiya. Bwana Sergei Lavrov, uyu ni minisitiri w'abanyamahanga w'igihugu cya Russia, yagize amatangaza avuga ku bikorwa agira ati: ndashima cyane leta zose zagarariwe hano zaduhumurije cyane kubw'igitero cy'iterabwoba giteye ubwoba cyabereye Istanbul ku ya 21 Gicurasi cyateki 22 cyakozwe n'ubutegetsi bw'abanazi bo hagati. Ni igitero cy'iterabwoba cyakozwe n'ibihugu z'iburengerazuba kandi cyarahindutse iginduka umwanya wabo wo guteza imbaraga no kuzana abanyamakuru kugira ngo birebere ibyabaye. Kandi abanyamakuru baturutse mu bihugu byinshi ku isi mu zukuri mbona barasoje inshingano zabo kugaragaza icyo gikorwa cy'abunyamaswa. Gusa ibyo ntishobora kuvugwa kuri bagenzi babo mu bihugu z'iburengerazuba, bamwe banze no kugaragara aho ngaho. Bamwe bari mu biruhuko, abandi bakaba barabujijwe na leta zabo. Hari byinshi ku itangazamakuru ryigenga rero mwakoze, kandi muri iki gihe bagenzi banyu bo mu burengerazuba bw'isi bakomeje gusaba ko twamagana ngo hamaganwa Uburusiya kandi hagakemurwa ibibazo hashingiwe gusa ku busugire ngo bw'ubutaka bwa Ukraine, ariko batitaye cyane cyane ku bibazo biriho ubu ngubu. N'ubutegetsi butegetswe n'abanazi, n'ubutegetsi bubi cyane. Ndashaka kubibutsa ako ihame ry'ubusugire bw'ubutaka ari rimwe mu mahame y'amasezerano y'umuryango w'abibumbye, nibyo ishyiramo kandi andi mahame agomba kubahirizwa no gushyirwa mu bikorwa atari mu buryo bwihariye, ahubwo mu buryo bwose no mu buryo bufitanye isano. Kandi muri ayo mahame arimo uburinganire bw'ibihugu. Ibuka uburyo iri hame rikurikizwa na bagenzi bacu mu bihugu by'uburengerazuba. Nta makimbirane bigeze babona abandi bitabiriye nk'abafite uburinganire bw'ikirenga. Ati twabonye ibikorwa biremereye batitaye ku busugire bw'ibihugu, bagiye bakora ibitero ariko nibo bavuga bati mweriza ubusugire bw'ibihugu, mweriza ubusugire bw'ibihugu. Lavrov kavuga yuko abo ngabo iyo bavuga gutyo babasetse umukara, bo batabona kimwe n'ivyo bavuga, kuko ibyo bavuga nabo ubwabo batari ibyo bakora. Ku manywa y'ihangu Vladimir Zelensky yararimo kugenda mu bisigazwa by'imisile byakubise ku murwa mukuru Kyiv. Mu masaha make kimwe mu bitero bikomeye cyane by'indege z'Uburusiya kuri Kyiv, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yagaragaye kugira ngo arebe izangijwe n'ibitero bikomeye cyane byarashwe cyangwa se byakozwe n'igihugu cy'Uburusiya ku nyubako zo muri Ukraine indani rwagati, aho muri Kyiv bahuye n'isanganya kugira ngo arebe ibyangijwe n'ibisasu bya misile, indege zitagira pilote, ibisasu byaturitse n'ibyangirijwe mu murwa mukuru byabaye akaga. Urugendo rwe rwari rugaragiwe n'abandi bayobozi mu gihugu, barimo abayobozi bakuru mu gisirikari, muri polisi. Mu ijoro Uburusiya bwari bwahungabanyije umujyi wa Kyiv, bituma abaturage bihutira gushaka aho bahungira mu gihe ibitero byakubitaga muri uyu murwa rwagati. Mu gitondo cya tariki 25 ibyangiritse byari birimo kugaragara ku butaka. Zelensky yasuye ahantu henshi hagabwa igitero nyuma yacyo, harimo n'amazu yo guturamo n'ingoro ndangamurage ya Chernobyl y'igihugu cya Ukraine. Perezida wa Ukraine yagaragaye kandi areba inyubako zangiritse, imihanda yangiritse n'ibisigazwa by'imyanda binyanyagiye mu turere twinshi two mu murwa mukuru Kyiv. Bwana Volodymyr Zelensky aganira n'itangazamakuru yagize ibyo atangaza, maze avuga yeruye ati: turabikora ku ntego gusa, urabizi kuri ibi bikorwa bya gisirikare cyangwa se indege zitagira pilote z'Uburusiya cyangwa se ingufu bagabaye ibitero, byose ni ubukorwa bubi cyane. Kandi iyi ni intego y'abasivile barasheho. Amashuri, ingoro ndangamurage acumbikiye abita ku murage muri Chernobyl yubatswe ku isabukuru y'imyaka 40 mu mezi mu mwaka ushize, hari ahantu h'ingenzi bityo bagabye ibitero ku inzu ndangamurage. Burabona ko n'ubutegetsi bwose bwa Putin ari ubutegetsi bubi cyane. Volodymyr Zelensky ahamya neza ko ibyo Uburusiya bwakoze ari byo kwamagana. Abantu babiri bapfuye,
abari 56 barakomereka muri iki gitero nk'uko abayobozi bo muri iki gihugu babitangaza. Bavuga ko ibyangaritse kandi byangaragaye mu turere tugera ku 9 twa Kyiv, bituma haba kiba kimwe mu bitero bikomeye cyane byibasiriye umujyi meze ashize. Hanyuma mu gihe cy'ibikorwa Uburusiya bwakoresheje ibisasu byinshi bya misile na drone ndetse n'ibisasu byaturikiye mu bice byinshi by'umurwa mukuru wa Kyiv mu ijoro ryose. Inyubako zegereye ibiro bya leta, amashuri naho gutura ni zimwe mu zagizweho ingaruka n'ibi bitero bya Vladimir Putin kuri kino gihugu cya Ukraine, aho kibasiriwe mu buryo bwa nyabwo. Uburusiya butanga isomo rya gisirikari bubwira Ukraine bati nta mwana usajya kumugezerega mwebwe ubwanyu mujye mubimenya. Leta zimwe za Amerika n'Uburayi barabashuka ngo muzarwana n'Uburusiya maze mutsinde nkande binyuze mu yihenzira. Nyamara ariko uwitwa Dmitry Peskov uhagarariye cyangwa se umuvugizi wa Kremlin yavuze ko Uburusiya buri gutegura nanone igikorwa kiremereye cyo guhana bihanukiriye igihugu cya Ukraine n'abayafasha muri rusange. Wahoze ari perezida w'Uburusiya akaba nanone umuyobozi wungirije w'inama y'umutekano muri iki gihe, nawe hari ibyo yavuze ni Dmitry Medvedev, yasabye ko habaho ibitero bikomeye kurushaho kuri Kyiv, avuga ku mugaragaro ko Moscow igomba kongera ibitero nyuma y'ibitero bya Ukraine ku butaka by'uburengerazuba bw'Uburusiya, bakongera ibitero bikomeye cyane kuri Kyiv bakayishegesha ku rwego rwa nyarwo. Mu butumwa yanditse nk'itangazo ku mbuga nkoranyambaga, Medvedev yavuze ko Uburusiya bugomba gukomeza kugaba ibitero ku ntera za Ukraine cyane kurusha uko byari bimeze mbere. Avuga ko intwaro za misile n'indege za abapilote z'Uburusiya zigomba kuba nk'impamo ku bitero, kandi ko ari intambara igomba gukorwa kuri Kyiv ubwayo. Ati tugomba kugaba ibitero nk'uko twabikoze uyu munsi ndetse no ku buryo bukomeye kurushaho, Medvedev niko yanditse. Uwo muyobozi mukuru w'Uburusiya yavuze ko ubuyobozi bwa Ukraine bwari burimo butera nkana Uburusiya bagomba kwihorera no mu buryo bukabije binyuze mu bitero bivuga ko bigomba kwibasira ibice bitandukanye bya gisirikari, nubwo Ukraine ngo yibasira ibice bya gisivili, cyane ibitero byibasiriye amashuri ndetse n'uduce dutuwe n'abasivile mu twigaruriwe n'Uburusiya two muri Ukraine muri Luhansk. Uko Medvedev abivuga, Kyiv yungukira muri politike no mu zimari ngo kubera kwiyongera kw'imirwano, kuko imirwano ikomeye ifasha Ukraine kubona inkunga y'inyongera ya gisirikari n'inkunga y'amafaranga mu bihugu by'uburengerazuba. Ati yoroshye gusaba amafaranga n'intwaro. Yashinje guverinoma ya Ukraine gukoresha intambara kugira ngo ikomeze kubaho muri politike, uko byoroshye kwiba umutungo n'ibindi. Yerekeza ku bitero by'Uburusiya biherutse kugabwa ku mijyi n'ibikorwa remezo bya Ukraine. Yavuze ko amatongo n'ivu ry'umukara byasimbura ibimenyetso by'umurwa mukuru wa Ukraine, bikangiza neza umwanzi ku buryo nta n'urusabiro aba afite, usibye kumubwira ngo ava mu ntambara byihuse. Ibi ngibi Medvedev yatangaje bije nanone mu gihe Uburusiya burimo kongera imbaraga mu bikorwa zabwo byo kurasa kure bukoresheje indege zitagira abapilote nziza zigezweho, ibisasu biraswa n'ubwato ndetse n'ibisasu bya ballistic birwanya ibitero hirya no hino muri Ukraine. Ibitero biherutse kugabwa kuri Ukraine mu ijoro ryakeye byakorewemo byakoreshejwe amagana y'indege zitagira pilote drone n'ibindi bisasu byinshi byibasiriye umurwa mukuru wa Ukraine Kyiv n'utundi turere duteganye n'umurwa mukuru, byangiza ibikorwa remezo byinshi, amazu yo guturamo n'ahantu hahujwe na leta muri rusange bakomeje kwangiza. Abategetsi b'Uburusiya barushaho kugaragaza ibyo bikorwa ko atari ibikorwa bya gisirikare gusa, ahubwo ko ari igihano cy'ingenzi cyane kigamije gushyira igitutu cya politike ku gihugu cya Ukraine ndetse na Volodymyr Zelensky uyoboye kino gihugu. Ukomeje gukurikirana ibyo bikorwa Uburusiya bivuga, umutima wa Kyiv usa nkaho wakangaranye cyane. Bino bitero ni ibitero bidatanga impuhwe, ni ibitero bibi cyane bihangayikishije, buryo abatuye muri Kyiv ndetse n'abayobozi bwabo ba Kyiv bafite ubwoba bati nimba ari gutyo Uburusiya bukomeza gukubita turazibanirwa twerekeza hehe, kuri Uburusiya butaraza kudushyiramo imiyaga, kwarakomeza ubwo bitero biremereye kuri twebwe. Gusa koko bikagaragara neza ko Uburusiya budafite gahunda. None Uburusiya bwatanze imwe mu miburi ikomeye ku badiplomate b'amahanga, abaturage batera ubwoba ko nibakomeza kwa gutaka bwa Kyiv baraza gura n'isanganya ry'ibitero biremereye. Inyuma y'iminsi mike bagavye kimwe mu bitero bikomeye rukokoma kuri Kyiv umurwa mukuru wa Ukraine, kandi bakabongeye kuvuga yuko bagiye gukora ibindi birenze ibyo. Nise abanyamahanga ya Moscow bavuga ko ibitero bigiye kuzana imbaraga ziremereye, kubw'ibyo abantu bose bari muri Kyiv bagomba guhaguruka. Nkibutse ko Kyiv ni umurwa mukuru wa Ukraine
usanzwe ucumbikiye byibura abambasaderi abahagarariye ku misozi y'ibihugu byabo umubanyi n'amahanga ibihugu birenga 180 biri muri Kyiv bahamagariwe kuvamo bagataha byihuse mitari byo ngibyo bagahura n'uva gusenya mu buryo bwabo kuko ari bo babikururiye akaga. Putin na leta ye ndavuga ko bashobora gutangira gukoresha misile zidasanzwe nka Orshinik missile nimwe muri za misile zikomeye. Amakuru yemeza yuko Orshinik missile ishobora kuba yarakubise nanone muri Kyiv ariko akari gupanga n'ubundi kuzana indi dasanzwe mu gukubura igihugu cya Ukraine cyangwa se mu gukushumura igihugu cya Ukraine mu gutsinda burundu abanya Ukraine mu kurimbura nacyo basize inyuma abaturage ba Ukraine ndetse Kyiv bakayigira umunyota. Ibi ngibi ni hame cyangwa se ni bishoboka ko bazaba mu buryo bwihuse cyane mu gihe haba hatagize igikorwa cyihuse. Iyi ntambara ishobora gusiga Ukraine mu kaga, ishobora gusiga Zelensky n'abaturage be mu ijoro ry'icuraburindi. Ari nabyo biteye impungenge zikomeye cyangwa se biteye ubwoba kurushaho mu gihe cy'uru rugamba mu gihe rwarukomeje. Gusa haribazwa ibibazo byinshi. Impunzi zirajya he? Abaraza guhunga muri Ukraine barajya he? Impunzi zo muri Ukraine ntabwo ziri kwakirwa mu bihugu by'i Burayi. Burayi niba bwakira abanya-Ukraine bahunze igihugu cyabo kubera intambara bitangiye guhinduka. Nk'uko bivugwa n'Uburusiya uyu munsi Repubulika ya Czech yamaze kwemeza amategeko akaze areba abimukira bo muri Ukraine. Ishimangira inyungu z'imibereho myiza, uburenganzira bwo gutura n'igenzura ry'umutekano. Mu gihe abaturage bakomeje kwinubira ikiguzi cy'ubwimukira, guverinoma ya Czech yo yemeje amabwiriza mashya ku bimukira bo muri Ukraine baba mu buhungiro bw'agateganyo. Itegeko ryatanzwe na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu wa Czech Ludmila Metnale rishyiraho amabwiriza akaze ku birebana no gutura mu gihugu cya Czech. Ni inkunga y'imibereho, akazi n'ingendo. Nk'uko raporo ibivuga, abayobozi ba Czech bavuze ko izi ngamba zigamije gukemura impungenge z'uko impunzi zo muri Ukraine zari zifite inyungu kurusha abaturage bo muri ako gace. Minisiteri ya Czech Metnale yari yavuze ko igihugu cy'abantu miliyoni 10 cyakiriye impunzi abimukira muri Ukraine bagera ku 385 kandi ko gifite impunzi nyinshi ndetse kurusha ibihugu z'i Burayi. Nk'uko ikinyamakuru cya Russian Today kibivuga, Minisitiri w'Intebe Andrei Babish yavuze ko guverinoma ye yemeje ingamba zikomeye zo gushyira amategeko y'agateganyo yo kurinda abimukira muri Ukraine nk'igice cy'ingamba zagutse zo kurinda umutekano no gumushinga w'itegeko ugisaba kwemezwa n'inteko ishinga amategeko. Nk'uko raporo ibivuga, abanya-Ukraine bahabwa inkunga y'ubutabazi bagomba rero gukora ubucuruzi cyangwa se gushaka akazi binyuze mu biro z'umurimo bya Czech kugira ngo impunzi zo muri Ukraine zemererwe kwishyura. Zigomba kumara nibura iminsi 16 buri kwezi muri Repubulika ya Czech. Repubulika ya Czech kandi irashaka kwambura uburinzi bw'agateganyo abimukira bamara iminsi 30 irenga hanze y'agace ka Sahel. Raporo yagira iti umushinga mushya w'itegeko ushimangira uburenganzira bwo kubona impushya ridasanzwe zo gutura no kuvugura amategeko y'ubwishingizi bw'ubuzima aterwa inkunga na leta ku banya-Ukraine bari mu burinzi bw'agateganyo bije mu gihe ibihugu bitatu bya OTAN byanze icyifuzo cy'uko ibihugu bigize OTAN bikoresha 0.25% by'umusaruro wabo ubufasha bwa gisirikare kuri Ukraine. Bamwe barumva ati ntabwo tugomba gutanga amafaranga yacu ku gisirikare cya Ukraine ngo bari kurwana. Ariko se OTAN yabirimo gusenyuka mu buryo bwa bucece biteye intambara Ukraine n'Uburusiya. Nk'uko Telegraph ibivuga, Ubwongereza, Ufaransa, Espagne, Utaliyani na Canada byanze icyifuzo cy'uko ibihugu bigize OTAN bikoresha 0.25% by'umusaruro wabo ku bufasha bwa gisirikare kuri Ukraine. Uyu mugambi wari washyizweho imbaraga n'umunyamabanga mukuru wa OTAN Mark Rutte mbere y'inama y'ihuriro izabera muri Turkiya mu Nyakanga. Intego yari ugushyiraho inkunga ya gisirikare igihe kirekire kuri Kyiv mu gihe ubufasha bwa Amerika bwagabanutse cyane ku butegetsi bwa Donald Trump. Ariko iki cyifuzo gisa naho kirimo guhangana bikomeye n'abagitanze. Ibihugu 32 bigeze OTAN birindwi gusa nibyo bivugwa ko bishyigikiye iki cyifuzo, bindi bitera itwatsi da kandi bikomerezwa. Dukurikije amakuru aturuka mu kigo cya Kyiv, Ubuholandi, Pologne n'ibihugu bya Nordique na Baltic ubu ngubu bikoresha 25% ya GDP cyangwa se byinshi mu guhereza intwaro wa Kyiv. Ukraine irimo kwirwanaho cyane kandi urebye ku murongo w'imbere muri kino gihe ngo akeneye byinshi. Mark Rutte ibyo atangaza avuga yuko bakwiriye kumva ko ari ngombwa gutera inkunga Ukraine
kugira ngo ikomeze kwirwanaho imbere y'umwanzi wayo ari we mu Rusiya. Mark Rutte akavuga yuko bakwiriye gushyiramo akabaraga mu gutera ingabo mu bitugu cyangwa se mu gutera inkunga iki gihugu cya Ukraine kikirwanaho imbere ya Abatuye cyangwa se imbere y'Uburusiya muri intambara itoroshye barimo. Ukraine irimo kwirwanaho cyane kandi iyo urebye ku murongo w'imbere muri iki gihe irimo guturisha ibintu. Hari n'amakuru avuga ko Ukraine ifite ubushobozi bwo kugarura ubutaka bwayo. Oya cyane, ariko kandi nanone biragaragara ko byibuze irimo gutuza kandi nshobora no kuba igenda mu cyerekezo cyiza kandi itazongera kuba mu cyerekezo kibi. Rero kuva mu burengerazuba ugana iburasirazuba ntabwo ari iburasirazuba ugana iburengerazuba, ahubwo bazakomeza kwirwanaho. Niko Mark Rutte we abona ibintu, akabona ko ari ngombwa gutera inkunga Ukraine mu ntambara, kandi bakumva yuko iyi ntambara bazayitsinda nibafasha Ukraine izirwanaho. Zelensky Uburusiya burimo gukora ishyano. Intambara Uburusiya burimo gushora ngo kuri Ukraine ni intambara mbi cyane, intambara y'amaraso. Volodymyr Zelensky niyo magambo yatangaje avuga yuko ibitero by'Uburusiya ari ibitero bibi cyane, kandi abantu bose bakwiriye kwamagana Uburusiya muri kino gihe Uburusiya buri gukora ibitero bitemewe ngo n'amategeko kuko byibasira inganda zo muri Ukraine. Zelensky ashinja Moscow gukomeza gukora ibitero nkana byibasira ibikorwa remezo by'abaturage, kwica abaturage nkana, kwibasira imijyi n'ibikorwa remezo bya gisivili, aho kugira ngo bahangane mu buryo bwa gisirikari. Bisa naho ari kunenga Moscow yuko itazi gutoranya icyatsi n'ururo, bica bahereye iruhande, batazi kumenya ngo mbese umwanzi wabo ninde ngo ari bo bahangana nawe. Umva amagambo ya Volodymyr Zelensky ati: Banyukrene, ijoro ryashize twabonye ibisubizo bikomeye cyane, kandi twabonye abantu barimo gukora ibikorwa bibi. Buri wese yakomerekejwe muri biriya bitero kandi bakomeje kwitabwaho mu bakomeretse. Rero izi ni inshingano zacu, leta izakora ikwiriye. Njyewe ntewe ishema na buri muntu wese urwanira ku butaka bw'umusirikari gufasha abasirikari bacu kurwana neza, kandi kugeza ubu byibura abantu 83 bakomeretse mu ijoro ryashize, ariko twagerageje kwirwanaho. Birababaje, imiryango yacu yatakaje abantu turayihanganishije, kandi abakomeretse bakiri vuba. Rwose byari bitero misile 90 z'ubwoko butandukanye, harimo ballistic misile 36, drone 600 zagabwe ku butaka bwacu. Cyane izo misile zose za ballistic nta nimwe yabashije kumanurwa mu kirere, kandi umubare nuko bakubise ku butaka bwa Kyiv. Kyiv ntabwo ari ahantu h'ingenzi cyane muri kino gitero cy'Uburusiya. Gusa Putin ntabwo ashobora kuvuga irindi jambo ritari hura, nk'ushaka kuvuga yuko agomba komeza intambara. Yego rwose barimo gukora intambara, bakibasa ibice bituwe n'abaturage bakoresha misile zabo. Bagabye misile 3 zabo rwose z'Abarusiya ku kigo gitanga amazi cyacu, barakirimbura, barimbuye ingo zituwe, barimbuye rwose amashuri yacu, kandi bakoresha misile yabo Shinike bakwita agace ka Birakorwaho. Yewe bakoze ibikorwa bibi cyane. Ni iby'ingenzi cyane ko rwose durenga ibi ngibi tukabona ingaruka ziterwa n'Abarusiya. Uyu munsi buri wese mu isi ntabwo agomba kwicara acecetse, agomba kuvuga, agafasha Ukraine kwirwanaho ikarwanira ubuzima bwayo. Ni iby'ingenzi cyane gukomeza gukora akazi gakomeye barinda ikirere cya Ukraine, cyane cyane baturinda ubushobozi bwa misile ballistic bw'Uburusiya. Kubona Uburusiya bufunguriye umuryango wo kudutera ubwoba n'abaturage bacu muri Ukraine, ibi ngibi bigomba guhagarikwa. Ariko isi igomba nanone ku buryo busobanutse kwita kuri kino kibazo. Iyi ni intambara rwose ikomeye cyane, yagutse kurusha uko imeze, kandi ubu ngubu rwose nka mbere Uburusiya bukora ibikorwa ntacyo bwitayeho. Ni ibikorwa bya giterabwoba ku buzima bwa gisivili. Twe turakora neza cyane, tukagerageza kuzana amahoro ndetse no kurinda abaturage bacu, dukora buri kintu cyose dushoboye. Ni ingenzi cyane ko Ukraine idahagarara yonyine. Rero ivyemezo birakenewe biturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Burayi ndetse yewe n'ahandi, kugira duhagarike buno buryo bwa Shinike butuka muri Moscow. Tugomba kubona amahoro. Murakoze cyane kuba murimo kudufasha, kandi icyubahiro kibe kuri Ukraine. Aya ni amagambo ya Volodymyr Zelensky avuga ko igihe kigeze kugira Abanyaburayi, Abanyamerika n'isi yose muri rusange ihagurukire gufasha igihugu cya Ukraine kwirwanaho ndetse no kwirwanirira
kugira ngo bahagarike burundu ibitero biterwa n'Uburusiya, kandi bahagarike Vladimir Putin yita umusazi ukora ibikorwa bya kinyamaswa, utitaye ku baturage, utitaye kuri rubanda, ukomeje gukora ibikorwa bibi cyane bitarimo impuhwe, bitarimo kugira neza, ahubwo birimo kwica no kurimbura. Nanjye nti ibyo Putin yavuze arabikora. Kyiv agiye kwigira umuyonga. Amasaha ari imbere duhakiye byinshi, njye nawe dutegereze. Amahoro, imigisha n'amahirwe kuri wowe. Salam shalom.